National Commission for Protection of Child Rights a member Karbi nang kisun. Asu abidi sarpo Samujal Bhattacharya lapan arisang ho tum NRC aputak Deputy Commissioner pen Kachingwai. Kanchas diko masai hemalong KSA KRA Karsa kanchas diko matum pen perang kaya mai kepha. Kardom Nili Karbi Primetime News along pen Durmi Baby Nonarjik Tha Birtang Ton pen National Commission for Protection of Child Rights a member Matijong Inkorakatham Arni Karbi Anglong Arong Supi Dipu along Nangsun pen Alangli Deputy Commissioner Adil Khan pen Karbi Anglong along Klimsamar Arongaje Kibiji Alam Chingwai. National Commission for Protection of Child Rights NCPCR a member Priyam Kanungo Lapen Deputy Commissioner Adil Khan Angbong Karbi Anglong along Klimsamar Right Komapatak isi Arongaje Kapadoji Alam Chingwai Chingsai Pon Pusi alang Liperangke Apan Tan Pachini Klimsamar Arongaje along Klimsamar Apan Kachanek Kaholo Kulat Bangahem Kedola pen phere me asai kapa klem pen kapa jog jiaphan cherok tok asike kedeng pon jialam ta member Kanungo pen pherang ke aphan than pachini Assam State Commission for Protection of Child Rights a member Indrani Tabildar lapen arisang ho tumta NCPCR a member ke wangahut nangdun एक दो पायलट किए हैं कमीशन ने एक मध्य प्रदेश में किया जहाँ 30,000 बच्चों की भागीदारी इसमें सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल ये सब चीज़ें जो हैं अभी Asu abidi sarpo Samujal Bhattacharya lapan arisang ho asong ja tumaphan chapon pen Matijong Inkorakatham Arni NRC aputak Deputy Commissioner aphan chatongdam NRC along adat kaprek pen kewang akhaya phan amen parlulong le lapen asam along kedo bare makhaya phan si NRC along amen thap nangchi lahai alama putha kapachini ji aphan Matijong Inkorakatham Arni asu bidi sarpo Samujal Bhattacharya lapen Karbi lo Charlie asong Dimasa lo Charlie asong Rengma lo Charlie asong ja atum Deputy Commissioner sahem along dam pen DC Adil Khan pen Chingwai Chingsai dam NRC along kedo bare makhaya men pen anpar angtan pen kewang mate Bangladeshi abang puapan NRC along dimklong pek pedet nangji puta lo Charlie asong ja poatum DC aphan pachinidam Matijong Kripli Arni Kari Kiding Pen Delhi Ramlila Maidan along Autonomous State ke Hangdam Arat Matijong Inkorahini Arni Hemlong Tunang Chile Tusi Matijong Lipai Inkorakatham Arni Kanchas de Komasa Hemalong Perangkea Mai Pado Ponsi Karbi Anglong Social Organization Doan Lapen Political Party Congress BJP AGP di Mahasau CEM lapen Karbi Anglong ACEM atum dharna ke padopon along kacharap kachatodun apot perangkea mai ke padopon along kacharo pajerpon New Delhi Ramlila Maidan along no autonomous state no rest slogan ketaram pen kipar om dampro barat Matijong kora hini Arni Hemlong tu nang chilesi Matijong ni phain kora ketham Arni difu kanchas ti komasa hemalong perangkea mai padopon none phong Delhi kedam Karbi Anglong lapen dimhasau pen suri arat Bharat Sarkar aphan arpong turlok pen autonomous state ke hang pachin khan kanchas ti kom KSA KRA Karsa pen kipatir pihemper ke hang asai long Congress pen MP Biren Singh Ingti MLA Barim Klengdun Ingti AGP amai phu Sam Singkro BJP pen Youth Morcha amai phu Dilip Biatum Chitongdun pen alang litum pinpur alota Prime Minister Narendra Modi Home Minister Rajnath Singh lapen Union Minister Kiren Rijiju aride pajor tekang loposi pherangkia mailong pangta 19 December ani dhana dodam lo Delhi lo Napenasa dhana ke dodam niu lo success peak lo un peak lo napenada Karbi Anglong lapen Dimahasau lo kedon non political organization youth organization social women student organization dum nachilangan pamilo la siniarong lo la sikatu kawe phanta Karbi Anglong lapen Dimahasau lo kedon dak Delhi nangaduna tum anaphan nikang sama kardom ahir jumi pajir lo napena kalau monon pisita la sora thaga program do pulote nang dunji nang sirapunji pusi mathalo la pensioning dilo je eletum la so autonomous state kelong ja phan eletum chilang rap pe nai klem rap pe nai palong rap pe nai ladak parti lam chipong ne ladak dharma lam chiuna ne
aprang lam aprang padam tang padam manang none aprang mang ke litum chilang rap pet le palong anang apen long unji la pen long vek ji pusi ni tu mathalo non malom so porphan dihina pharman birta mointan ponik senang aprang se nili kaching honnai nilip arat lapen Karbi anglong arat kidoan aphanta nili ning aklong pen Christmas akardom pajer iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadu kowe Karbi anglong kedoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে? ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo piputat bertalong wangtulo. KSA inglong po lapen HPYA atum chalangsi matijong ni pai ingkora ketom arni adapor pai kebra achiti maporpen Jipu town arlo kapang tirasai kedeng pado. Town committee achukomara tumaphan lang plot penli kapang tirasai kedeng kali. Bonta Difu town arlo kasaur penchelang no daga joksi kapang tirasai kedeng pusi KSA inglong po rap kong chunbang thangsing timong lapen HPYA maipu enjoy tisotum perangkya thengno than pachini. Apa kini litum la sopini la sop cleanliness program kita engke la town committee long dorma kilong le employee tu again kita engali lagi ili mithang town cipang cini nani mentuprung nani abuya abun ke celango dak la sini tu pilih case i pen HPYA tum celang si la sop cleanliness program te lo la pen ini tum la song celang pen isi Karbi lo termas konsiphan pressure bibangira lo la town committee long kwan mala chokumar tuma asileri pendingan sabdi ne papi phanchu diri lo la pen akuru thilem de lo la so cleanliness program ki tengki diri tum la
dorma kilong le employment to engage ekta mali mithang town chelang dak asi mithang anutin si responsibility to nai je town city clean si to nai kai mat mithang adim ke ekdom mane sakhabe si to nai तुम कैसे इन लोग ओपन स्टैमिन ने तुम इसलिए चिपंगरूम पे ने तुम लबंगसो साइ के देंगे टाउन कमिटी जो हमारा तुम और महाकरों ले लसो अगेंस्ट में क्लेम करी अब इमीडिएटली नॉन केसीसी तुम आप इमीडिएटली नॉन टीपी अफान लापेन प्राप्जिन पे नॉन टीपी पुलते ने तुम प्राप्जिन पे ने तुम तमें चेराप दुंजी लापेन ने तुम चेसोंग पी टाउन कमिटी बन चेसोंग पी पुसी ने तुम लबंगसो कैसे इन लोग ओपन तमें ने तुम जॉइंट पे ने तुम क्लेम लो Una nila tum bori piji. Hanjang langso balipathar koilamati chukihola penchenglo kaprek adim alongta matijong ni phai ingkorahini arni hempu kethoka sai kedeng pona birta kat news along nangle adaba por malom pen hempu mukrang la perasinja arnama phan ki thok kiji rasai along tinta kepa dopona birta nangle hempu arani kart along longri longpat hawar hapa da phanta chipami pon vomut bokanta kurusara tumpen langpon birta kilong duna tengke along tin hempu kart chopona lauta mesen pusi birta ribdun long Pini Karbi Prime Time News abang kalapon sekang tonpon iglo lang imbom thakat news channel domi thakme kurang tu